isiganwa ryose ribaye waba warubizi cyangwa utabizi ushobora guca abasiganwa baca ukabona abantu ari benshi bategereje kureba bitabirushanwa uburyo bari kwitwara nakabuza muri abo bose baba baraho na handi umutima uburi uretse guhanga amaso abayoboye abandi mu isiganwa. Icyaza cyose gishobora kubahungabanya bitewe n'uko ubwonko bwabo babwibereye mu isiganwa. Hari ku itariki ya 15 Mata mu mwaka 2013 nibwo haturitse igisasu hafi yo ku murongo wa nyuma abasiganwa bari muri marato bagombaga gusorezaho. Icyo gihe imihanda ya Boston yari yuzuye abantu bari bitabiriye irushanwa. Abantu batatu igisasu cyarabaturikanye bahise bapfa bakaba bari muri abo baje kureba isiganwa. Abarenga 260 barakomeretse. Nyuma yaho polisi yatangiye guhiga bukware abagize uruhare muri icyo gitero. Igitangaje nuko baje gusanga ari abavandimwe bari bateguye ibyo bisasu. Benshi mu bari aho ngaho batangiye gutekereza ko ari igitero cy'iterabwoba, ariko siko byari bimeze. Mu iperereza ryakozwe basanze ari abasore bombi bakuriye muri Kazakhstan ari bo bwabo bateguye icyo gitero naho bari bahuriye n'umutwe uwari wo wose w'iterabwoba. Nyuma y'iperereza polisi yaje guta muri yombi umusore w'imyaka 19 y'amavuko Tsarnaev hamwe n'umuvandimwe w'imyaka 26 Tamerlan Tsarnaev. Hari ku itariki ya 15 Mata mu mwaka 2013 yari ku nshuro 117 Boston Marathon yari ibaye, akaba ari irushanwa rimaze imyaka myinshi. Irushanwa rikunzwe cyane ryabaye ku munsi wo gukunda igihugu watangiye kwizihizwa guhera mu mwaka 1775 nyuma y'imindura amatwara zari zimaze kurangira muri Amerika. Ukaba ari umunsi wizihizwa ku itariki ya 3 Mata. Icyo gihe aba ari umunsi w'ikiruhuko muri leta ya Massachusetts. Isiganwa ryatangiye mu mujyi wa Hopkinton mu burengerazuba bwa Boston. Abasiganwa bari abantu bagera ku 23,000. Umugore wabimburiye abandi yahagurutse saa 3:32 za mu gitondo, naho umugabo ahaguruka saa 4 zuzuye, naho uwanyuma yahagurutse saa 4:20 na saa 4:40 z'igitondo. Rita Jepto umunyakenyakazi niwe wageze ku murongo wa nyuma abimburiye abandi, kandi niwe watsinze irushanwa yirutse mile zirenga 26 akoresheje amasaha 2:26 n'amasegonda 25. Mu bagabo umunyetiyopiya Lelisa Desisa niwe wegukanye irushanwa akoresheje amasaha 2:10 n'amasegonda 22. Hari ahagana saa 8 z'igicamunsi abantu babarirwa mu 5,600 bakiri mu irushanwa. Ibisasu bibiri byaraturitse, n'ibisasu byari bibitse mu bikapu by'abari bitabira irushanwa. Mu isegonda rimwe byaraturitse, abantu bose bakwira imishwaro, buri wese akizwa n'amaguru, abandi babandagara hasi, bamwe batubwenge. Ibyabereye mu mujyi rwagati ku mihanda ya Boston. Icyo gihe ibintu byose byarangiritse, abantu benshi barakomereka, amaraso aratemba, ikirere kirahinduka bitewe n'ibyose byavaga aho igisasu cyari kimaze guturikira. Abantu batatu bari kureba basiganwa, umugore wari ufite imyaka 23 n'undi wari ufite imyaka 29 n'umwana muto w'umuhungu bapfiriye muri icyo gitero. Abantu 60 bacitse amaguru bose, umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 7 urutirigongo rurangirika, abandi bantu babarirwa muri 260 barakomereka. Abavandimwe babiri nibo bari bihishe inyuma y'icyo gitero. Nyuma yaho hahise hatangira iperereza ryahuje abantu ibihumbi bagombaga kureba impamvu y'icyo gitero. Nyuma y'iminsi 2 ikigo cy'iperereza cya FBI cyatangiye gukusanya hamwe n'amafoto n'amavideo byakuwe aho igitero cyabereye kuri kamera zo ku mihanda. Amashusho agira ku bihumbi yakusanyijwe yose yahurizaga hamwe ku basore babiri icyo gihe bari bataramenyekana bari bo kugira ku itariki ya 18 Mata. Muri icyo gihe ahagana saa 4 n'igice Sean Korea, umupolisi w'imyaka 27 wari mu kazi, yarasuye ku ishuri rya Cambridge University. Ubuyobozi bwabihuje n'igitero cyari giherutse kuba, babishinja abasore babiri b'abavandimwe Tsarnaev. Icyo gihe bamurashe bashaka kumwambura imbunda yari afite mu kazi. Nyuma y'icwa rya Korea, Tamerlan Tsarnaev yashimuse imodoka na nyirayo amutera ubwo amubwira ko ari we wateguye igisasu muri Boston Marathon. Tsarnaev icyo gihe nawe yari mu modoka akurikiye mukuru
we. Tamerlan Tsarnaev bageze kuri Cambridge station, umugabo bari bashimuse ahita batoroka ahamagara polisi. Icyo gihe batangiye gukurikirana aho berekeza, polisi itangira kubakurikirana mu mujyi. Tamerlan Tsarnaev atangira kurasana na polisi birangira afashwe. Kuri uwo mugoroba nyuma yuko bahagaritse gushakisha Dzhokhar, umugabo umwe wo muri uwo mujyi yaje kumuvumbura mu bwato bwe nyuma yo kubona amaraso menshi yari yagiye ahameneka aho yaciye. Uwo mugabo yahise ahamagara umurongo wa polisi 911. Polisi irazigota ubwo bwato arafatwa. Tsarnaev Dzhokhar yari umunyeshuri mu mwaka wa 2 muri kaminuza ya Massachusetts. Umuvandimwe we Tamerlan Tsarnaev wahoze ari umuteramakofi yari umugabo ufite umwana umwe muto. Aba bavandimwe bombi basengeraga mu idini ya Islamu, bakaba baravukiye mu cyahoze ari leta zunze ubumwe z'abasovieti muri Kazakhstan mu mwaka wa 1986 n'1993. Tsarnaev Dzhokhar yageze muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2002, nyuma bahabwa ubwenegihugu batura mu mujyi wa Cambridge. Umuvandimwe we Tamerlan n'abashiki be basanze umuryango wabo muri Amerika mu mwaka wa 2003. Use babyara yahoze ari umukanishi w'imodoka, nyina akaba umugore wita ku bwiza bw'abagore. Dzhokhar Tsarnaev yahawe ubwenegihugu bwa Amerika mu kwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2012 tariki ya 11. Mukuru we yari yaraje kuri green card. Iperereza ryakozwe ryagaragaje ko ibitero bagabye babikoze bagendeye ku byo babonaga ibyihebe bikora, kuko guturitsa ibisasu babyize bakoresheje internet. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2013 yahakanye ibyaha 30 byose yashinjwaga, avuga ko ari umwere harimo no gukoresha ibiturika. Urukiko rwamuhamije ibyaha 30 akatirwa igihano cy'urupfu. Nyuma bamwunganiraga mu mategeko ntibanyuzwe n'iby'urukiko rwanzuye, dore ko nyuma bajuriye bavuga ko Dzhokhar yagiraga ubwoba atari butinyuke kubikora. Ariko ibi by'ubusa hemezwa ko agomba gufungwa burundu agategereza igihe azahabwa igihano cy'urupfu. Ngayo nguko rero nguko abavandimwe babiri batigishije leta zunze ubumwe za Amerika mu gutega ibisasu bibiri mu mujyi wa Boston mu gihe hari kuba isiganwa rya marato. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Nge na Lidiane Mahirwe.